दिनैनिफ्राय दाफैसै ना मा होनहरखो डक्टर सांग्रां सारनियावहाय प्रमद बर' सार थांदोंमोन होननानै गोबां भाइराल जादों रायजोफोर। दा बेनि गेजेरावनो जोंहाथ' मा आरो रायजोफोरनो दिन्थिनायानोसै मैया हाग्रामा सारनि भिडिअ लाबोबाय। दिनैहाय प्रमद बर' साराबो सालाकाथि बियाबाव थांनानै मा फोसावदिं मेलाव रायजोफोरनि थाखाय बुंखो आरो बै मोनसे चेनेलाव आं होदों मामाया बुंदों बोसोरावनो स्नि कौटि हरोब्ला प्रमद मोना मा खालामखो नैबे कुइसनखौ मामाया सोंदों दे बिराद डेन्जार भिडिअ दिनैहाय मामा फैनायाव ओरैहाय मा आफलाजों। दा जिखुनु प्रमद सारा मा बुंदों बेखौ नायग्रोनोसै ओमफ्राय जेब्ला सांग्रां ब्रह्म सारनियाव थांदोंमोन जाथाया माब्रै जामारनाय। सालाकाथि समस्थियाव दिनै जोंनि बिसायख'थिनि बे मेलाव गासैबो हारिनि सुबुङा नुजाफैदों। बेवहाय माइनरिटि, आदिबासि, कच राजबंसि, बङालि गासैबो जनगोष्ठी फैदों बर'जों लोगोसे। दा बेनिखायनो दिनैनि तारिखाव जों बुंनो हायो जे सालाकाथियाव गोबां भट लानानै जोंनि लरेन्स इस्लारि बिथाङा देरहागासिनो दङ आरो बेवहाय खुनु चेलेन्ज बा बेबायदि खुनु जेंना गैया। मैया देरहासार बसुमतारी एबा BPFनि जितु केन्डिडेट गोबां रोजा हेफाजाबगिरिफोर लानानै कालिफुख्रियाव मोनसे सुबुं गमा मेल लानायखौ नुनो मोनदों। बेफोरनि थाखाय गोब्राब जागोन नामा? जेबो गोब्राब जाया। सालाकाथिया अलरेडि क्लिन जाबाय, बेवहाय खुनु उसुबिदा गैया। बिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बिजाथिखौ लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों, लरेन्स इस्लारि बिथांखौ लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेवहाय गोबां भट लानानै लरेन्स इस्लारि बिथाङा देरहागोन आरो एइबार BTCआव जोङो 40टा समष्टिनि मादाव बयनिख्रुइ बांसिन मासि लानानै सरकार बानायगोन बे रोखा। আৰু মোৰ বন্ধুসকল, আজি এই নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত আমাৰ গড়েশ্বৰ সমষ্টিৰ MCLA পবিত্ৰ আজি নতুন এটা পৰিৱৰ্তনৰ জোৱাৰ আহিছে। সালাকাঠি অঞ্চলত নতুন এজন নেতা আপোনালোকে বাছনি কৰিবলৈ গৈ আছে, যিজন নেতা এটা সময়ৰ সংগ্ৰামী নেতা আছিলে, যিজন নেতা যোৱা ইলেকশ্যনত বহুত ভোট লৈ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত বিজয় হৈছিলে, সেইজন যুৱ নেতা লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ আজি প্ৰাৰ্থী। ভাল পাইছেনে নাই? ভাল পাইছেনে নাই? ভাল পাইছে? এতিয়া এটা কথা কওক আপোনালোকে, 26 তাৰিখে কি হ'ব? 26 তাৰিখে কি হ'ব? 26 তাৰিখে আপোনালোকে দুখ কৰিব না নাচিব? দুখ কৰিব নে নাচিব? নাচিব? চবে নাচিব? তো নাচিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব? 22 তাৰিখে ট্ৰেক্টৰৰ ছবি ভোট দিব লাগিব, তেতিয়াহে 26 তাৰিখে নাচিব পাৰিব। মই এইকেইদিন সালাকাঠিত নিৰ্বাচনী সভাত অহা নাছিলোঁ, কিন্তু মই সদায় শুনি আছোঁ যে সালাকাঠি সমষ্টিৰ আমাৰ বড়োসকল, আদিবাসীসকল, মাইনৰিটিসকল, বঙালীসকল, কোচ ৰাজবংশীসকল, ইয়াত থকা আমাৰ সূত্ৰধৰসকল, ৰাভা, গাৰো যিমান জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে এইবাৰ ট্ৰেক্টৰত ভোট দিবলৈ সাজু হৈছে। এইবাৰ লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়াক জিকাবলৈ সাজু হৈছে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে BTC গঠন হোৱাৰ পৰাই সালাকাঠিত BPFৰ MCLA জিকিছিলে, এবাৰ মাত্ৰ ঔবৰৈ জিকিছিলে। ইয়াৰ আগে আৰু পিছে সদায় এই সমষ্টিত BPFে দখল কৰিছে, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে দীঘলীয়া সময়ত এই ঢলমাৰা অঞ্চলত, এই চহৰপুৰ অঞ্চলত, সালাকাঠিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ইয়াত বসবাস কৰা আমাৰ আদিবাসী ভাইসকল, দাদাসকল, মাইনৰিটিসকল, কোচ ৰাজবংশীসকলে যিমানখিনি উন্নয়ন পাব লাগিছিলে এই উন্নয়নটো পোৱা নাই। যোৱা দীঘলীয়া সময়ত BPFৰ MCLA কেতিয়াবা EM হৈছে, দেৰহাজাৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহি আপোনালোকক কেতিয়াবা ভয় খুৱাই, কেতিয়াবা টকা পইচা যাচে আৰু বিভিন্ন প্ৰলোভন দি পেলাই নিৰ্বাচনত জিকি যায় আৰু 5টা বছৰৰ কাৰণে ৰাইজক পাহৰি যায়। नोंथांमोना नुनो मोनबाय प्रमद सारा मा बुंदों, फोथायो फोथाया, सोर साबैसेया बेसेबाङा प्रमद सारजों दं गैया कमेन्ट हो, हाग्रामा सारजों सोर दं सोर गैया डाइरेक्ट कमेन्ट होनो हागोन। मानो आं बुंदों कमेन्टखौ मानो होनो दरकार, लिडारफ्रा सिरि फैखुमानानै गावसोरखौ मा बुंदों नायखुमाग्रा सर'बो दं। जिखुनु जा
डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनियाव थांनायावहाय मा रायलायखो बेबा टिकेटखौथ' सांग्रां ब्रह्म सारनो होखायासै दा बिनि गेजेरावनो एबारनिफ्राय दाफैखासैलै ना माबा होनहरदों मोजां खोनासंलाय भिडिअखौ नै खालामबाय नै